Aikari a itura ria Gikumbo Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga marokire gutongwo ni ihoru thutha wa mundurume umwe kuraga mutumia wake na gucoka gwicuria nyumba-ini yake. Kuringana na aikari amwe nao ni ati eri matire magia na ngucanio, indi giko kia muthe ni kimakitie itura igima kuona ati eri marakinyire mucii-ini mathaa-ini ma utuko mari o hamwe. Mundu mutumia wake pio mekaranitie na gutina thina andu acu maronekaga mekarite menau na bau kabere ati undu tungiuga ni thina muna uracongirire riu uko tutigite tumakite tutekumenya wega ni atia ni tondu riu mutumia e bau ndi muthuri nake iguru ni matiga ciana mena mwana umwe we thukuru junior secondary mena kangi kanini riu ni twina kieba kinene na tutirabota kwaria kiroko giki na riboti ria tukora kiroko giki my brother kuthiete nduka ni wa mwa mbere njire no na riu athiete nduka undu akinya baria ona twana tukirira kinya batonde kuthiete nduka na abakianda wande na thikura kiria kuguraga koguo akinya ba ona twana tukirira tutamukite tugitaga suwe arugama ona ni ate kurathi koguo suwe rira akuthukire guka kuona atonya no kaumira na kiriro wa mwite the benya kiugagiria gitaga ndu riu nake my brother acokithie benya arigwo ni ate riu ona ndekuthi nduka to na makania watuika riu ona mukuye ba murango esuretio kou twana tukuramukagia ni athi cukuru tutinathi riu kwa kirigana ni atia ni undu uria utumite aikari na atongoria ukorwo makiuria andu kugiaga na ukiraniriria kihiko-ini no gwethaga njira ingi cia thayu hari kuhorereria mbara cia micii. Riu ni ngona undu uyu nuratuika too much tondu ni andu anini. Gen Zs tafadhali ndamuthaitha mwarakarania na mundu tondu tikamuciaranirio kamwacemanirie mugituma orata just separate and go your way ni undu riu ndeto ino ituka njega yangwitage unjuragage kana tukoraga na tugatiga ciana iria githina ucio ni na kieba na thini wetura riri ni ma andu aingi ni mecuritwe ni kieba tondu maundu ani mathiete na mbere gwicokera thini wetura riri ni kwirigite kuragwo mwana wa bakubi undu ucio ugatuma ona andu metura riri magie na kieba undu ucio kuretwe ukimakia andu metura riri na njira nene atheskenjuge twina wasiwasi tukirigwa ni thina wa mwiri kana ni thina wa depression. MCA wa Karumande Caroline Muriithi akiuga ati ciiko cia njuragano ni ikoretwo ikiongerereka kaunti-ini ya Kirinyaga akiuria uthurimi na mathomo ma kimeciria gwikirirwo. Ni twirigite itura riri mwaka muthiru gwikana keri gakuragwo aba mboni ni uraririkana kana twarutaga rui aba no kaba ni imba riu ningi umundi na rio ni aciari meri matiga ciana ni uboro wina kimako muno na kieba kingi ndi mumaku ucio ni na kieba na thini wetura riri ni ma andu aingi ni mecuritwe ni kieba tondu maundu ani mathiete na mbere gwicokera thini wetura riri ni kwirigite kuragwo mwana wa bakubi undu ucio ugatuma ona andu metura riri magie na kieba undu ucio kuretwe ukimakia andu metura riri na njira nene atheskenjuge twina wasiwasi tukirigwa ni thina wa mwiri kana ni thina wa depression. Maabitha a borithi maugite ati ni mambikite uthuthuria na niguo kumenya kiria gicungiriirie njuragano ino guku miri ya eri igitwarwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Gibugi. Mbara cia kimucii igithie na mbere na gutherema guothe bururi-ini itura ria Gikumbo gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga ni rigumeirwo ni thina uyu na kuri aikari moritie ati no nginya kihonia kia narua gikorwo gigiethwo. Handu-ini ha Inooro TV kuma Gikumbo Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku.